Moje ime je Nevenka Čančarević. U kompaniji Vision sam 8 godina. Moje troje odrasle dece i moj suprug pijemo proizvode cijelih 8 godina. Zbog čega? Prije nego što sam došla u kompaniju Vision, smatrala sam da sam relativno zdrava osoba. Međutim, pijući proizvode, koristići proizvode Vision, čovjek zaista shvati koliko može da bude i odzdraviji i koliko može da ima više energije i da odgovori na sve izazove današnjeg života i na agresivnu sredinu i na stres i uopšte na nedostatke u ishrani. A zašto smo se odlučili za proizvod BioIn? Čim sam čula o kakvom se proizvodu radi, ja sam poželjela da u našu porodicu uđe BioIn. To je jedan kompleksan program koji traje 4 meseca i onda smo se dogovorili da najpre naša ćerka krene sa tim programom, obzirom da ona ima u ovom trenutku najveće opterećenja, završava fakultet, ima dosta stresa i naporan psihoemocionalni rad. Ćerka je počela da koristi BioIn pre 3 nedelje, već je prijavila da se još bolje osjeća i tek za 4 meseca kad se završi taj program imat ćemo pravi rezultat. Očekujemo stabilno zdravlje, mnogo energije i prosto jedno jako majka, znači da mogu mirno da spavam, da se nikakvo iznenađenje neće se desiti u njenom životu u smislu pogoršanja zdravlja. Zahvalni smo u kompaniji Vision na ovako divnom programu koji obnavlja crevnu mikrofloru, a znamo da je 70% našeg imuniteta i našeg zdravlja u našim crevima. Kako se svako ćelije u organizmu osjeća, zavisi od mikroflore creva. Poželjela bih svima da koriste naše proizvode, a naročito proizvod BioIn.